Ćao svima, ja sam Knez Pizza i dobrodošli u KZOZ. 8 takmičara se bore za jednu nagradu. Ne znam još šta, ali za sada je bitno da će svaka epizoda jedan takmičar ispati dok ne ostane jedan jedini. Prvo ćemo ih podeliti u dva tima, zatim će se ta dva tima boriti dok jedan od ta dva ne iskupi specifičan izazov. Vreme da upoznamo naše takmičare. LOL XD, Tamajka fan ili Tamaika fan. Koga briga? TAB, Super Villain Gamer, odnosno Super Villain Gamer. Luka for me, Poki, Luka for you i Darky Tachi. Timove biraju LOL XD i Poki. Biram Luka for me. Ja biram Tapa! Wow! Luka for you. Tamajka fan XD! Darky Tachi. I LOL XD dobija Super Villain Gamer. Da, wow! Okej, sad nazovite timove. Ajde da se zovemo Team Cypripedium Parviforuma 10 mesa zato što smešno. Genius, wow! Ajde da ih iskopiramo i da se nazovemo Team Stultus Fructum Glacius Magica Sela. Okej, loše me. Možemo da počnemo sa prvim izazovom. Današnji izazov je basket. Prvi tim koji dobije 8 bodova pobeđuje. Počnite. Hej, Knez Pizza, čija je lopta? Metnite loptu u vis, wow! Da. Okej, sad idite. Ti. Okej, počnite. Prestani! Okej, ne znam da li se ovo računa. Poki, uzmi! I Team Stultus Fructum Glacius Magica Sela pobeđuje sa 8 poena. Eliminisani su. Takmičari glasuju, okej. Vreme za eliminaciju. Zdravo tim Cypripedium Parviforuma 30 mensa. Znači, takmičar koji ne ide kući dobija puding od smokava. Takmičar sa najmanje glasova je Tab, koji je zapravo igrao košarku. Imaš jedan glas. LOL XD, kako si? Dobro, wow! Odlično, zato što si eliminisan sa 4 glasova. Tamajka fan, ti imaš 2 glasa. Epic. Zašto, vaj? Ne znam, LOL.